inggih sane pinakunteng ring sejeroning kauripane mangkin baosan ya di mana titiange parama belering sesama bilih-bilih ring guru rupakeun titiange boyo kepunika sanewan kaje pinakesuwe darmaning kesatria aji piatu wiasa kemanut kadi bawas palunggu haji sane sampun purun para sange nyedeyang utawi ngasorang kadilinggih ajine wantah jitu moparagian sang nade ya naso jagate sesamaning manusia ya diastun kipun tuah jesang nateng ratu sakemawon yaning sampun purun perecede napi malih ring perumbuh aji sang mahayugi patah keni pamidane waduh sama bende dana pati cupapat ane patut pelaksananya ya diastum tosing para ratu yening mau sanewang patut puni kekapidan deh diastun kiduan cahyu poragian sang nateng ratu duaning sampun paricedering aji patut taler kewastanin duaning pateh sesamen wan tanya wari kes
datang titiang tidak dapat dilaksanan sang Prabu parikesit tuah jebobam itu minabang duaning ngerumasuy detuah jeung ngawase-wasi jagat itu ane ngawusan yang ulun permade pariceu ring anak meragengku tanani anuti keuni parilaksanan Prabu parikesit dadi tenganutin tate kitining sang Nateng Ratu sing nganutin Sudarma tuangan itu piada kitu pidabdab sang Ratu laker ngamong jaga ngamong ratong jepatut tekediruan panyake sing ngelah tat tekaramu kadiangan ide sang parikesit lempasari kararis palunggu haji nyanek kadip manah titiange pacang wastonipun ni parikesit duaning nenten nganutin Sudarma napi malih aste baracene punikut nenten kegelaran itu dia sapunika aji duaning pemastun titiange sampun ketiwakam jatuh semat si dimandi mang nene sakti jakti pun diparikesit mati cotot naga tak sake